Marec počal, parasti планували цої, де буду шац, жемшина велько пририхтує, але плани шатві патра не будуть цілком сповнені. Це що дотика агротехніки і роботи на самім полю, пририхтування за шатву і самі шатві, тобто механізації, tu problema не буде. Znači, tu sme, môžem slobodno povedať, popri tej koroni, popri všetkého toho jezdy goriva, mechanizácia porichtana tu nebude. Problem toho roku, znači treba štučni hnoj nabaviti i treba nabaviti kvalitetne našenje za šace. Za snoja máme problem taký, že pred 2 mešaci ceny boli hevtoročni, tak povedzť, i već se troška slučilo, že ureja povedzme zo 37-8 dinari pošla na 47 dinari, adekvatno tomu i drugi štučni hnoj pošla cena hore. Nie znamy точно ani, že preco, ani čom, hej, a takisto máme situáciu s našenjom, pogotovo kukurici, že to ti hibridi, ktorí najhľadanšie tých zapravo nemôžu kúpiť. Co što dotika semenu soji i semena slunečniku, tu by netrebal buď problem. Tu je dostatočno i semena, pogotovo, že zname, že soja še hasnuje do semena, jak da poviem, zo spojda. Slunečnik dobre obskrbeni zo semenom. Odnoše slučiť, že še našenjski hiži budu namahać predać i toto našenje, co nema dostatočnu ključkavosť, to vjerojatno može na ješenja pčekovac podli urožaj kukurici.